Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite, pokazat ću vam jedan antivirus 360 Total Security, za koji ja smatram da je najbolji antivirus trenutno i koji jako dobro čisti vaš računar i ubrzava rad. Sad ću vam to i pokazati, znači kako se skidati, to ću vam prvo reći. Odete, ja ću vam staviti link dole u deskripciji i skinut ćete ga sa njihovog pravog sajta. Znači full verzija je za džabe, tako da možete bez kreka, bez ičega da skinete. Idete free download, skinete, kada skinete instalirate i to je to. Znači dobit ćete ovako nešto. Prvo što treba da uradite, odete u settings, tu ćete dobiti ovako nešto i tu možete da podesite jezik, možete na kineski i portugalski, samo srpski ne može. Ovdje podešavate da li hoćete da vam se automatski update-uje i tako te stvari. Ovdje isto imate da povežete ovaj antivirus sa internetom, znači ovdje imate sve internet pretraživače, tako da samo instalirajte koji vi koristite i ovo će vam ubrzavati internet. Imate ovdje svašta podešavate. Onda virus za skeniranje, to neću ništa nam govorim o tome, pošto ne znam, nije baš sad još tu dosta. I to je to, znači možete da povežete ovaj antivirus sa vašim Facebookom i to je to. Znači ovdje imate još neke tu stvari, to vi sami još pronađite. Znači ovdje full check imate ovdje na ovo dugme sve radite. Vidite, imate ovdje šta će to da uradi. Idemo da skeniramo. Vidite, sad on skenira ceo kompjuter. Ovdje imate onda da skenirate viruse i idete isto, imate i to. Evo vidite, tu ceo kompjuter, znači od virusa čisti. Tako da onda imate ovo. Tu isto možete da optimizujete ovdje, da ubrzavam rad računara. Znači imate ovdje clean up. Samo da očita, pošto sam sad ovdje upalio svašta da radi kompjuter, tako da malo zabagovo. Samo da ovo pogasim. Ovo još skenira. Onda imate total box. Ovdje možete da pečujete ovaj program. Znači idemo to da vidite šta je to. Samo malo da očita. Evo. Ovdje znači sad ne znam šta tačno ovdje ovo radi, ali vidite, ovdje se pečuje ovaj ovdje znači se peče ovaj program, valjda izgleda, da, ovdje se peče ovaj program. Izvinite, ali ja baš ne znam isto na ovaj program nešto najbolje. Sad ću vam samo pokazati ovo neke najosnovnije stvari. Znači ovdje imate isto da promenite i temu. Sad ću vam to pokazati, samo da očitam. Sad će. Izvinite što je malo sporiji, kompal, jevi ga. Imate ovdje, znači, popular i tu možete isto da izaberete temu koju vi želite. Sad ćemo promijeniti temu, znači, programa. Evo ga, ovako je lepši. Sad je baš cool. Eto, imate i to. I ne znam šta bi vam više rekao. Program je stvarno u fullu, sviđa mi se. Nije kao drugi program, je onako da vam uspori kompjuter, da vam uspori internet, a i što je najbolje, ubrzava vam internet, tako da je to u fullu, sviđa mi se. I eto, to je to što se tiče ovog antivirusa. Nadam se da sam vam pomogao i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!